Tugere mu makuru duhere i Burayi, duhere mu matora ya Madrid mu kabyaro. Duhere mu matora ya Madrid, Enrique Riquelme, Florentino Perez, ni match irimo gukinwa hakoreshejwe amaturufu ajyanye n'abatoza n'abakinnyi ibere. Amatora ari ku munsi w'ejo tukamenya uzayobora Real Madrid. Arashyushye kuko Riquelme yongera ari kuruza avuga yuko ngo ibya Jose Mourinho ngo arakaraka. Yego, Riquelme ngo afite gusinyisha umudaje Jurgen Klopp. Riquelme abantu bagiye bamukerensa cyane cyane bakibona ko afite gahunda yo kwiyamamaza, afite gahunda yo gutanga kandidatire ye ku matora azaba ku cyumweru. Turavuga amatora y'ugomba kuyobora Real Madrid. Wenda akaba yasimbura Florentino Perez cyangwa se na Perez akaba yaguma kubera ko nawe aracyahari mu bagomba gutorwa. Hanyuma rero Enrique Riquelme ni izina ryazamutse cyane mu minsi mike ishize, agenda agaragaza icyo azakorera ababaye president. Benshi bakavuga bati ashaka kuba ari kubeshya, agenda akora ibiganiro byinshi ku mateleviziyo yo mu gihugu cya Espagne cyane cyane abarizwa i Madrid. Byinshi bagiye babigarukaho rero ku munsi w'ejo nibwo yavuze ati ubundi Real Madrid ko nyireba ntabwo nkurikije ibihe irimo ikeneye umutoza nka Jose Mourinho. Aravuga ati uyu Jose Mourinho twaramutunze hano, ubwo n'urundi abayifata nk'umu Madridista. Avuga ati rero twaramutunze, ntabwo ibihe bije mu by'ukuri nuko ahagaze ubu ngubu nibyo twifuza muri Real Madrid tubona bijyanye n'ibi bihe turimo. Aravuga ati ariko ubwo nyine yagerageza gukasa cyangwa se kwica n'ubundi campaign ya Florentino Perez cyane ko Perez ari we uri kwifuza Jose Mourinho. Aravuga ati ngenda musirana towe ahubwo muzirikane ko nabazana na Jurgen Klopp. Murabizi ko abafana ba Madrid benshi bifuzaga ko babona uyu mugabo Jurgen Klopp cyane ko we urebye imyaka ye, urebye uburyo bw'imitoreze ye, urebye uburyo bwa management y'abakinnyi ko bikoze muri Liverpool ndetse no muri za Borussia Dortmund. Bakavuga bati rero aramutse aje muri Real irimo abakinnyi bakiri bato, wenda akanazanamo andi ma experience bishobora gukomera kurushaho. Ari turufu rero ubona ko Enrique Riquelme akomeje gukoresha, akomeje n'ubundi kugaragaza imbaraga ze mu by'ukuri zo guhangana na Florentino Perez. Gusa uko mbibona n'ubundi Perez ni perezida w'abafana kuko urebye igihe babanye kuva za 2002, kuvuga ko waza n'izindi imbaraga zamutsinda. Nekeza ko ku munsi wo ku cyumweru, ku munsi w'ejo uyu Enrique Riquelme bizamusaba imbaraga z'umurengera. Yaba kunzi ba Real Madrid ndetse n'ibinyamakuru bitandukanye hirya no hino ku isi bavuga ko mu myaka 20 ishize aribwo Perez ahuye na challenge atekereza ko nawe yabimugoyemo, kuko ubundi yari umugabo utera kikiriza, yari umugabo utagira bahangana. Ntekereza ko nayo mpamvu ubushize muri cya kigano n'itangazamakuru yakoze yatinyutse kuvuga yuko rwose niba hari ukeneye ko bahangana nibigaragaze, bareke kuvugira inyuma mu gikari bakoresha ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Byanatumye ibinyamakuru bimwe na bimwe muri campaign ya Florentino Perez bamwe bataragiye bamwakira, ahubwo Diario AS kenshi ndetse na Marca gake nibo bakomeje kugenda wenda bamugaruka. Hari ibindi binyamakuru byagiye bimwima navuga ko ijambo, ariko no mugabo wafashije ikipe ya Real Madrid imyaka myinshi. Iyo tuvuze Champions League bafite ukabara ko mu myaka 10 ishize afite mesheshatu, ukwiyemize sheshatu n'ubundi Perez ataraza, ariko hari nizo yari yabafashije gutwarana mbere kuko Perez yaragiye nk'ibya Joan Laporta aragaruka, agarutse nanone yongera gufasha ikipe ya Real Madrid. Byaragaragaraga ko itangiye guta umurongo. Murabyibuka ubwo yaherukaga icyo bita Champions League 2-2 batsinda Leverkusen, bongera kwitwara 2014 abantu barabyibuka atsinda ikipe ya Atletico Madrid. Ndavuga ikipe ya Real Madrid itsinda Atletico. Urumva byategereje ko agaruka. Uyu n'umugabo afite byinshi asobanuye mu ikipe ya Real Madrid. Ni umugabo usanga mu buyobozi uriya bafite n'iturufu cyangwa se afite umuvuno uburyo akora ibintu bye. Abagabo bagiye bakoresha cyane navuga ko iturufu cyane cyane ku bakinnyi n'abatoza bashobora kwinjira mu gihe buri umwe wese yagirirwa icyizere. Twabigarutseho Florentino Perez w'igisigaye ni ukuba yatorwa ubundi akemeza Mourinho na miliyoni 15 zaratanzwe mu ikipe ya Benfica. Mourinho yaranamusabye ati nzagufasha muri campaign. Mwagiye mubona ama video ya Mourinho agaragara cyane cyane ashyigikiye Perez. Mourinho yanasabye Perez ko bakuba hafi 4-5 amafaranga ya release clause kugira ngo ave mu ikipe ya Benfica. Zari miliyoni hafi 3 zirengaho make, batanga hafi miliyoni 15. Urumva ni mu buryo bwo gushimira ngo ikipe ya Benfica no kuyishyigikira no kuyifasha. Azana umugabo nka Ibrahima Konate, azana umukinnyi nka Denzel Dumfries. Ari recommandation ya Jose Mourinho nk'umutoza Perez afite icyizere ko azahita yemeza naramuka amaze gutorwa.
yanabitangaje ejo ndavuga ati ku munsi wo kwa kabiri iratanga bid iremereye ku mukinnyi ukomeye, abanza kutuyobya ko atari umukinnyi uturuka muri Premier League ariko niko kuri, ariko anashyiramo ba Michael Rize ko batarimo, ariko biza kuvumburwa ko we yifuza kuzana Michael Rize mu ikipe ya Real Madrid ngo akanatanga miliyoni 150 z'amayero atarigeze atangwa namba kuva Real Madrid yabaho itaragura umukinnyi ayo mafaranga. Ariko ubwo byakurikiraga Enrique Riquelme nayo kubigendanye n'abatoza nkuko Ruvuyanga yavugaga, wavuga ko Mourinho atakira umutoza uri moderne muri football moderne, avuga ko Mourinho yamusize. Icyo ni kimwe cya kabiri, akavuga yuko Vini yaba igitambo akagenda bakazana Erling Braut Haaland, kuko Enrique Riquelme yagiye yibaza cyane ku bibazo Real Madrid yari ifite muri iyi myaka ibiri yatumye barangiza seze ebyiri nta gikombe batwaye. N'ubwa mbere byari bibaye kuva Perez yafata Real Madrid ko sezo yarangira igakurikirwa n'indi nta gikombe batwayemo na kimwe. Urumva rero we yagiye akurikirana izo faiblesse za Perez abarizo akoresha nk'iturufu Enrique Riquelme, anavuga yuko kubana kwa Mbappe na Vini mu kibuga bigoye, icyakorwa ari uko bashyiramo rutayizamu Erling Braut Haaland. Hanasohoka ishusho ryagaragaje ko yoga mugabo Enrique Riquelme kuba yavuga ko yazana Haaland umuntu atabitera umugongo, kuko 2022 Haaland asinyira Man City. Uyu mugabo mwumva uburyo ari inshuti na Arfe Inge Haaland na mama wa Haaland, ababyeyi be bari kumwe na Enrique Riquelme na Erling Braut Haaland bifotozanya umwambaro wa Man City Haaland amaze gusinya. Urumva icyo kintu Enrique Riquelme rero ntabwo ayivugira ku busa. Urakoze kuzana icyo kintu. Ubundi umuntu ashobora kwibaza Nepo na Iberi kwiyamamaza kwa Florentino Perez ndetse na Riquelme birasa nkaho ari ibintu bisa byose bishingiye ku kubaka Real Madrid iryana mu kibuga. Umwe ati nzazana uyu akamutangaza, undi ati nzazana uyu akamutangaza. Noneho gusa nabonye nta muntu Florentino Perez atangaza ngo agenda binyumuze usibye Michael Rize, niwe uyu perezida wa Bayern niwe usa nkaho ubona arimo kubitera utwatsa adashaka no kubyumva. Ariko abo Riquelme yatangaje bagiye bamunyumuza, no kuri Klopp yaratangaje bahise bamunyumuza abashinzwe Klopp cyane ko Red Bull Group yarababaye cyane. Umuntu akibaza ngo umuntu ashobora gukoresha iturufu yo kuvuga ngo ngewe nzazana uyu adafite ijambo ryo muntu, nta hantu bahuriye. Birashoboka? Aba ntabwo bishoboka, kuko ubundi unabirebye neza twabonye amagambo ya Rafael Pimento wagarariye Haaland ndetse na Arfe Inge Haaland nise n'umujyanama we wihariye, batangaza uburyo ngo ibi bintu ngo biri entertainment ngo nuko entertaining abantu ngo ariko sukuri ngo ibyo byo kuvuga ko Erling Braut Haaland yamuzana Enrique Riquelme. Ariko basoza avuga ngo turifuriza amahirwe masa abakandida bombi. Cyangwa se n'abanyabwenge cyane, kuko iyo umukinnyi wawe atarakina Real Madrid akiri muto n'ubu bize ejo n'ejo bundi wayikenera cyangwa se nayo wayijyamo. Kandi murabyibuka ko Erling Braut Haaland arimo agaklose kavuga ko yazakina Real Madrid akina kisinyira Man City, batwaye treble bisa nkaho bigiye ku ruhande. Pep yarwanye nambara ikomeye kugira ngo akonveke Haaland amwereke ko kujya mu mutaka wa Kylian Mbappe ntacyo byamufasha nayo kuzaba umukinnyi w'igitangaza, byaba ngombwa cyangwa se byiza kubaka ubwami bwe i Manchester muri Manchester City. Ariko isa turabizi Pep Guardiola yaragiye nawe yazasinyira Real, aranabizi nawe yabwiye ngo Enrique Riquelme ni inshuti cyane y'ababyeyi ba Haaland, bigezaho yifotozanya nabo yasinyiye Man City atanasinyiye Real. Bikwereka ko uyu mugabo hari uburyo ari akominika cyangwa se ari hafi cyane y'umuryango wa Haaland, binavuga ko baganira personally. Ariko icyo Rafael Pimenta na se wa Haaland bakoze ni ukugira ngo bakure mu rujijo Man City, umukiriya wabo ukiri muri Man City aka kanya sako kuvuga transfer yigenda bagomba kwita babinyomoza. Ariko irebye uburyo bo batabigize ibintu by'intambara cyane nkuko Man City yavuze ko yakwitabaza amategeko n'ibiramuka bikomeje gukoreshwa ku mukinnyi wabo, ndetse n'ikipe yabo bari kuziyikoresha mu nyungu zabo mu matora. Ariko iyo urebye cyane kuri uyu mugabo Perez nawe kuvuga Michael Rize, iyo uvuze abafaransa mu izina rya Real Madrid hari uburyo bihura cyane, here kuri abo ba Zinedine Zidane, tukareba ba Karim Benzema, tukareba Kylian Mbappe, Rotakakanya, ba Ferland Mendy, ba Kamavinga, ba Tchouaméni, uburyo Real Madrid yabaye hitunga abakinnyi b'abafaransa.
nawe kuza yisanga muri iyo group y'abafaransa bene wabo nta kibazo cyaba kirimo, ndetse no kuba batarageze finali ya Champions League ngo banayitware bari bagize sezo nziza nabyo byatuma Michael Rize nawe atekereza kabiri. Icyo ni ikindi, ntago Perez tumuza ari umuntu uvugira ku busa, yarabivuze ati nzazana Mbappe birangira muzanye, akomeza kurwana intambara na Paris Saint-Germain. Harandi byanze kubera ko yavugaga ati ntabwo nawe itamurira aka kanya na Mbappe muri equipe, ariko abagabo ntabwo batangaza ikintu badafiteho igihamya. Amakuru navuga ko bagiye babaganiriza, gusa wenda icyo twabwira abantu nuko twavugaga uburyo kuri Haaland abamuhagarariye bahise babitera utwatsi, ndetse no kuri Klopp abonye ko Red Bull Group yabiteye utwatsi. Ku mugoroba byababaje cyane ubuyobozi bw'ikipe ya Bayern Munich, aho kugira ngo agire undi usubiza president mwenyewe Yuri Onesi niwe wisubirije, arisubiriza. Wumva uburyo ibintu biba bikomeye cyane. Yuri Onesi arisubiriza aravuga ati reka tureke no kuvuga miliyoni 150, ati se niba zuzuze 200 urebe ko byo bikunda. Yavuze ngo iyi ekipe yacu ya Bayern Munich ni ekipe ifite abamambure 430. Abo ni abafite membership cyangwa se afite kadi yo kuba umumambure w'ikipe ya Bayern Munich uzwi. Tuvuga ngo abasosiyos ba Barcelona, abasosiyos ba Real, icyakorwa cyose bashobora kuba bakwitabira. Abo 430 yavuze ngo hari n'abandi miliyoni tutazi umubare ziri hirya no hino ku isi zifana Bayern. Ntabwo twafata miliyoni 200 ngo tuzigurishe ibyishimo by'abaturage bacu. Atumufana kuba ari ku kibuga adushakamo ibyishimo. Ntabwo ibyo kuba twinjije miliyoni 200 cyangwa se tuzifite kuri konte zagezeyo ariko tukabakinira umukino mubi nitubaye insinzi ntacyo bivuze kuri bo. Ngo ku giciro cyose bisaba tuzarwana intambara, ariko uwitwa Michael Rize ntagenda. Ariko bakavuga ati Perez na Paris niko yavugaga kuri Mbappe bwa mbere. Abandi bakavuga ati ubwabyo na Newcastle kuri Alexander Isaac ibyo yarabivuze. Bagasohora graphique bamuziritse n'iminyururu nk'utava ahantu ari. Ariko birangira Liverpool imushiguje amafaranga. Kandi ikindi uyu mukinnyi Michael Rize nawe kuba yajya mu ikipe ya Real Madrid nawe nituramenya uruhande ahagazeho, yanze kwirirwa agira icyo bitangaza we n'abamuhagarariye baruce bararumira. Yuri Onesi president wa Bayern niwe wavuze, ariko ikigaragara cyo kuva kera niko byahoze. Ekipe ya Real Madrid na Perez ari umukandida unique nawe bahanganye. Yabaga yatanze promesse y'umukinnyi azazana, kuko atanga promesse yo kuvugurura Santiago Bernabeu. Yavuze ngo azabara abagalacticos babiri yari yemeye Mbappe na Haaland. Abona Mbappe ariko aravuga ati Haaland nubwo atarazana we sindacika intege, ariko ngiye kubanza nzane Michael Rize. Ko Michael Rize urebye Ruvuyanga byahise binatuma abantu banatekereza kabiri. Perez ni umunyabwenge, abagabo baba basanzwe ku buyobozi, ari no muntu ari Madrid tuzi cy'abafana bakunda n'icyo yakorera ekipe mujye mubatinya. Abantu bavuze bati uru ruhande rw'iburyo rwa Real Madrid ni rwo ruhande rumaze igihe na cyagiye Champions League bazitwaraga rudatanga umusaruro w'ikirenga. Burana Gareth Bale akiri kumwe na ba Cristiano na ba Benzema, ntago uruhande rwe rwakoraga imibare y'igitangaza, ariko bakagira imibare ya Benzema na Cristiano, bakagira mediane y'abakinnyi baba grand joueur ba Toni Kroos, ba Casemiro ndetse na ba Modric, bagakora ikinyuranye. Ariko aravuga ati iyo mediane ya Real Madrid ntikirimo baba grand joueur, baratekereza Vitinha cyangwa se João Neves. Ariko se niba Mbappe dutsindira ibitego akaba top scorer 2 nta gikombe biduha, urundi ruhande Vinicius akaba yamara match 10 adatsinze, assist utashobora kuzimubaza nk'uko ubyifuza, ariko wenda akaba yaguha uruhare rw'ibitego tubyemere ko 30 yabikora. Nawe yagize sozo nziza, nawe yagize ikimusunika. Urundi ruhande rw'imoso sibye ba Brahim Diaz bakina byo kwiyeranja, ninde ushobora kuhadufasha? Turimo turavuga uwitwa Michael Rize watanze assist 20 umwaka ushize atsinda n'ibitego 15 muri Bundesliga. Ubaze mu marushanwa yose n'uruhare hafi rw'ibitego 40 nabigaye. Uwo mukinnyi uramutse ufite iyo mibare ye ku ruhande rw'iburyo, ibumoso afite Vini nka Mbappe ataka, kuko Perez nashaka gutakaza Vini waravuga ati abatoza nzazana na Mourinho narakimubwiye agomba gushaka uburyo babana kandi bagatanga umusaruro. Iyo mibare baramutse bayifite abasore bose batatu ari imbere, Rize, Mbappe ndetse na Vini, ni nabwo Real Madrid abasha guhangana n'abakonkira bayo i Burayi. Ko turimo turavuga Paris bifite ibitego bya Kvicha, Desire Doué, Ousmane Dembele na Barcola. Turavuga Bayern ifite ibitego bya Rize n'amasiste ndetse na Kane na Luis Diaz. Niba ushaka guhangana n'ikipe zino zikomeye Burayi zimaze iminsi zitwereka ko ziri tayari, na Barcelona niko ibigira ibikora ubutatu butagatifu bwa imbere araba bakora ibitego hafi 100 n'abasimbura babo. Real Madrid rero Perez aravuze ngo nubwo atabona Rize ariko agaragaje igitekerezo
cya kimwe mu byo Real Madrid igaragaza kwibura ikongera gusubira ku gasongero. Yego bw'amatora ne ku munsi w'ejo saa 2 z'ijoro kugera saa 3 tuzaba twamenye watsinze amatora azabera aho bita basketball arena, ni arena n'ubundi ikipe ya Real Madrid ariko bashyiramo basket Valdebebas. Ubwo rero baravuga bati nibwo twogiye kongera kubona amatora arimo ihangana byibura kuva muri 2006 munabyibuka ko bita Ramon Calderón atorwa. Byongeye kuba rero 2026 mu myaka 20 uwo Ramon Calderón yayoboye Real Madrid kuva 2006 kugera 2009 aribwo na Perez yongeraga kugaruka yari yaragiye. Na amatora ubona ko nyine yatigishije cyane abakunzi ba Real Madrid ndetse n'isi umupira w'amaguru ku mugabane w'iburayi bijyanye n'ihangana ririmo, bavuga baterimo amafacteurs y'aba Mourinho, amafacteurs y'aba Urize, amafacteurs akomeye cyane y'aba Jurgen Klopp. Yo bazanyemo rero ayo mazina akomeye y'abagabo bakomeye cyane mu mupira w'amaguru bigaragaza ko biba byashyushye. Mbibutse ko dusaba kuri inkuru nuko mu mateka Real Madrid iherutse gusinyisha mu gihe cya vuba yasinyishije Chouameni kuri $80 isinyisha Cristiano kuri $94, isinyisha Gareth Bale kuri $101, isinyisha Jude Bellingham kuri $113, isinyisha Eden Hazard kuri $121, ariko shaya amafaranga yagiye arira ya Hazard yagiye arira kuri Hazard baho barahiye cyane. Ari mu bantu bahombeye Real Madrid kandi Hazard yaraje mu gihe mu by'ukuri bamukeneye kuri ruhande rw'ibumoso. Hazard ari mu bihe byiza cyane, ni nawe heruka kugurwa rero menshi $121, none haravugwa uw'I5. Ese azaba nde? Reka habanze hatorwe ubundi Florentino Perez natorwa tuzarebe niba ashyira mu bikorwa ibyo yavuze muri rusange. Hanyuma tujye mu gikombe cy'isi, turacyari i Burayi. Mu gikombe cy'isi turabagenda tubagezaho amadokumentari atandukanye yagendanye n'iki gikombe cy'isi, cyane cyane ko ku itariki 11 igikombe cy'isi kizaba gifunguwe ku mugaragaro.